dakan ni ka kubuar ngapa kan ai sepi ba ka civil hospital Shillong mentak singi in khang ya ko OPD but in ai ka service tangki emergency iki beri wan ban sini sepo civil kajing khang kalong nak banta bang ile ya ka sanitization jong ka civil hospital barok koi pada haju ka por bang ile ya ki contact tracing hapo hospital nakadaw jing kan jong ki positive case bat ngile contact tracing bat testing yang baru staff ki bang kami ya ban le angin ki sini beladap bat kumjuru yakin nang pang baru kinang pang hapo ko buat baru ki buat bat kumjuru yakin nang up ki bangi ong ki attendant jong ki nang pang kani ka jingle ka jonggi ka balong ka bangi larai jing ba jong ka hospital infection control committee kalong bangin ai jing ada la dengan ai precaution dadang ilap yenu na padeng jongi ki staff mat ki doktor at kumjuru na padeng kinong pang dan ni kinong up iku pang ila ban sim action immediately claim da ai lat de ki bakin bi sabar padeng takada bang ikhang ko OPD an gimsa yenu nuru bakin nabar bakin dung ha hospital latang staff wat ki doktor ko jan duty at kumjuru ngimsa iki attendant na yenu bakin bi sabar jong hospital mantabat lasar tinggal sedang ikan ni nadu mandam step but ni ngis kem bangilan pendet ya kan mantang sengi but hadin mangidap ban le ikan ni test baro bang ile ada rapid antigen test te ni sarai pat bangin peli hospital nadu mandi ke emergency kan ya pe ban suka ban ong ba ipat ba lawat ting ke service hospital ngila le kat bala banting kijing ada kibangi le ya ling ba jong ka hospital infection control committee kumno banya dai ki staff kumno banya dai ki nongpang di bawan ba meningkong ka bangi le ha emergency mentang bangilong bangi le ya ka testing ya no nongpang bawan po emergency siwa bangin examine dan siwa bangin le kono intervention ada jaba dai ba accident ada jaba dai ba ur ba siya bagi doktor nang skin examine nya kila ni kin le dressing nya kila ni kin le ano prosedur in le saya ka test mat yang ni ka test ni le da rapid antigen test ko long ka test ka step ha tang ha po 4 minute ni le bag la ban ai report but ni sele prosedur ka badon kam adin tong kata dengan garpa di pajba bakin ya salam bakin ya corporate lambat ni bat ki staff ki doktor ki nurse at para kinang training sa civil hospital hinam tiang yang ni hinam bo ono ding konyo nila ile akan bala ban protect ila di rai kata kasyong akaman gajong blend ila da ngimla ban ong bangilong long fully 100% protected rai kidan kumarja apa civil hospital kidan gi bagi positif te kerpa di fibaro bakin nam tus kami ki staff ki dan senayeng buan try ngayo ngau ki ong dan ki cakap ang bakide ki containment area ki ong penban ki staff ngi wal ratio kata kerpa bakin namle konta pinaila ni ki staff ki jonga bakin wan try par hadir bakin ladap try kin le chala yeng par ngila ay advice ki bakam dei ban ya cheneng serum jenis staff